no kuvuga turi imbere y'abakirisi turiko twigisha hari byinshi twabura tutari dufise. Ihuwizeye Jean Berekimasi n'umupasiteri wo mu gihugu cy'u Burundi. Ihuwizeye kimwe n'abandi bapasiteri 17 baturutse mu bihugu 7 bya Afrika bize amasomo ya Bibiliya ndetse n'ay'imiyoborere muri Africa Bible College, baravuga ko batarahabwa aya masomo bagenderaga ku marangamutima yabo mu kwigisha abakirisitu. No kuvuga turi imbere y'abakirisi turiko twigisha hari byinshi twabura tutari dufise, nk'akarorero mu kwigisha nta rutonde twari dufise dushobora kuba dufatira kati duhera aha canke dushikana aha. Umuntu ashobora gufata Bibiliya uko yiyumvamwo akafata nk'igitabo agasoma ahereye kwigabane kanaka agacatora umurongo yifuza, uyo murongo akawusigura uko. Ariko noneho tumaze kwiga baratweretse aho dushobora gufata uko dushobora kuba dufata Bibiliya mu gusoma. Ubwo rero aya masomo agiye kudufasha kuko tugiye guhindura uburyo twayoboraga amatorero yacu, hanyuma tukayayobora dukurikije icyo Imana ishaka, kandi noneho turi no mu murongo wo gufasha abaturage kugira ngo bagendere kuri gahunda za leta neza. Uburyo nuko tutari twagasobanukiwe neza n'uburyo basobanura Bibiliya. Uyu munsi wa none hari ibibazo bitandukanye by'uko abantu basobanura Bibiliya mu buryo wishakiye. Ariko kuri hari icyo nabwira abapasiteri bagenzi banjye, nuko koko gukora umurimo w'Imana ni umuhamagaro, ariko muri uwo muhamagaro habamo n'ubumenyi. Iyo turebye muri Bibiliya dusanga abantu bakomeye bakoze umurimo mu buryo butangaje, benshi bari bafite ubumenyi. Turebye nka Mose yari yarize amashuri menshi, turebye nka Pawulo umubwiriza butumwa abakristo bose bemera nk'intangarugero yari yarize. Kubw'ibyo rero natwe turahamagarirwa ngo wa muhamagaro wacu twongereho n'ubumenyi, kuko na Bibiliya ivuga ko tukwiriye kuba ibyuma bityazanya. Andi Samwezi, umuyobozi wa Africa Bible College ndetse akaba n'umukozi w'itorero ry'ababatista bo munsi wa 7, avuga ko abayobozi b'amatorero muri Afrika bakeneye ubuhanga n'ubumenyi kugira ngo bayobore abakirisitu. The training program began Africa Bible College ni ishuri ryibanda cyane ku bikenewe bijyanye n'ubutumwa abakristo bakeneye muri iki gihe. Bityo abayobozi bo muri Afrika bakeneye ubumenyi ndetse n'ubuhanga kugira ngo babashe kuyobora abakristo babo. Muri rusange abapasiteri 21 batangiranye na Africa Bible College mu mwaka wa 2021, 17 muri bo nibo basoje aya masomo banahabwa icyemeza ko bayize. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.